Assalamualaikum. Nyo long nerja inspection Mr. Samsunti kerja kerja ke pegawai. Cara pegawai pika lain jino mbak nak menumpuk pika trip nyo dengar kerja berarti empat barmai pula yang kerja. Jem lagu Aceh ya nariati. Selebeh indah lagaina Bungong jempa di Aceh. Nah, ini coba dia kerja. Mor indah lagaina Kuneng jam Puaba Habagat bed Puaba bed 2 Habagat. Ya, trik anak merempok yang kerja ke pegawai ya, Pak Moto kerja. Ya, Mr. Samsunti Ya, jocer mulai pula. Pak ni. Lagu Sia indah lagaina. Ya, nyo SMP. Pak Moto pegawai. Ya, lembu 2 Ya, Pak. Yang kerja ke pegawai. No SMP lagi. SMP raya. Ya. Ya. Cuman yang mereka yang hanya di Sino atau masuk tempat lain. Nyo karena rumah kula. Nyo musim tu pre kula. Cuma untuk area bekerja yang ban pakai nyo mendung pakai land supaya anak mit baik sama karena nak kegiatan dalam anak mit dengan di main bulu tangkis kan. Supaya untuk safety lembu isa keselamatan. Ya, lagu tetap wilayah pakai tetap lagu tetap lagu Bungong Jempa. Pak ni pula panggilan kan. Indah lagi. Hey, be careful. Okay, blur. Bantu cara apa kalain. Apa? Jadi pegawai. Oh, ini pula dengan bola poli. Okay, cut it off. Pubuk becut. Oh, itu pubuk becut. Halo. Apa Mr. Samsunti? Habagat. Trip tak kan? Habagat. Trip tak kan merumpok lewatnya kaji ke pegawai, cara-cara pegawai lain pro acara down kala ini. Sebab ji kaji ke pegawai jino, gaya-gaya kala ini. Nama macam tahu lagi tanya macam kaji ke pegawai acting kala ini. Dan trip kan dapat cuma mendalang kawasan je tapi tiap Sabtu merumpok lah. Ya, how are you? Very good. Okay, how are you feeling after you quit on me and then now you have a new job? Feels better, yeah. Feel better? Feels much healthy. Oh, healthy. Get more money, yes, of course. Have a company car. Yeah. I have the company phone. Oh, two iPhone they give company. Yeah. Wow. Radio, tools, everything, yeah. Yeah, radio, tools. And then no boss. I am the boss. Wow. Before you got me. That's true, yeah. That's the truth. That's it, yeah. You know like who's my boss? The government. Oh, that's it. pemerintah. And then you know who's paying me? Yep. It's coming from your tax. Gaji bayar dari pajak. Tanya bayar, wak long bayar. That's why you so lazy. Oh, you miss here some. I think you need another code here. That's not No, look at this. I can see the white. Can you do one more code? That's done. He got to my brain, man. How about the paint on the floor? It's good enough. You didn't see it before. It's already more than better. Wow, Mr. Samsunti. Yeah. Kerja ke pegawai memang gaya-gaya yang bajak ke lain. Hey, the way you walk you know, since you working for government, you are changed, man. The way you walk is like that. Yeah. Come on. I want to show you the flag, but
No, don't. That's dangerous. Okay. I'm gonna go. Yes. I'm gonna go to another school. I have a ladder. I need to pick it up. Okay, I'm So gonna I'll go. be back, yeah. Yeah, I'm going back to work. Okay. Putra itipek motor sanyo mandu mengkira aju. What do you do to my truck, man? It was not me. Apa you tipek? Yo awak baru je pula. Ya. Oh boy. Payah pindah nanti. Mungkin Mr. Ratam nanti. Yang na rencana nak jak kerja luar nyo padum draw yang kalewat pronya nak pengedraw tambah pilih-pilih mong ti kurang ka. Pernoi le bahasa beje tidak ji budalah le poin 5 nilai. Nampak. Tak gambar kau ni. Yang nyoi dia ambek kurang kira racun rukuk. Tetap nak sajan. Berarti yang keban rumah kelas SMP. Okay, Samsundi, I'm going home. I drive. Huh? Oh, you come in here? Okay. Ya, motor pegawai ya. Ya, motor pegawai. Hai long nak tawaran cik. Yang tu kerja pegawai le bagi sekitar $40 terjem berarti sekitar $500 I'm just going to the washroom. That's the entrance. That's the Cukup je entrance. cik gajak bawa washroom. Jak bawa washroom pakai ke motor. Yeah. Oh my god. Yeah, that's it. If I need to go, I have to go. Oh yang ini jak That's why umur. they give me. Emang awak kerja pemerintah emang bawa dah ino kerja ke bawa je pajak kai peng gaji pajak ke danyo ka bayi tabayi. That's why you because you get paid from my pocket, from our pocket. From everybody's pocket, yeah. Yeah, that's why you don't care no more. Okay, go. I'm going. Amri, have a good one. You too, man. See you later, eh? Love you. Ya. Memang senang hai sekitar berarti baru $40. $40 terjem sekitar berarti per tu memang $40 terjem. Kita berarti 60-70 juta tibulan. Cuman karena ini termasuk nanggro yang paling jai pengeluaran berarti mahal orang sewa rumah 20 juta 25 juta yang sewa rumah ni kata belum rumah lagi yang pitru buat rebe tibulan tak bagi mortgage di kena perumahan dah belum kontak cik hai yang kaji laporan. Assalamualaikum.